through podcast episode anga na sum zom ding a kisai hi tuna heu tu poimo takhat to kyo lim ding hi ai je kena pat na ding na ama self introduction ina on pan masa ding ina ingen ai am sai na itu pa lal kon jeme di mo itu pa lalina copy ding ina hon ge na first time podcast aka achiran podcast aka first time hi manina kele reluctance sim haksa sa sim chuai ni hai bana hi patna ding a hi to chi ka reserve khat kina in chen kilale subject a interest na lam wailam hitho hebian si na ma kya o kana chia bangsa hem ngina amale hun man patham pe ma thong ki pa thu ge masa ke ka hi le kamin a hi le lian swan tham h kamin to na hiya to le na kanan veng nilam ka kom le lela sam sindalama seminary bible sindalama hi le to le na Martin Luther Christian University Shillong Master of Theology Christian Education fourth semester zolal convocation thing akita coursework thing so kinta no wachidan ka hi ka subject hi le Christian education hi Christian education hi ko komena education dang tele ka explore also Christian education ko ngom khang na hi le pa ya seminary ka kai mai la khabe kem young leaders cohort ko tia ka tel khawa class hong long kek jang le bible sim ding chi kha class 12 ka ilaya bible zil di cha na ki pehya ga ya pathan na sim di cha na ki pehya ka hi pai no ngena secular education la ko tia ka pakaya leadership khora ka tel kha na ka resource person de to ki share ko bena ama bang subject na longlo tan cha Christian education kana chi mo ka pai hong la ya ami kamak le thilo bang ma chi le thilo le anachi ana longlot ke ya ai kana seminary am ke longlot ki kai toin to I'm teaching Christian education la uchidan he ke to ki sai tamlo ki pa wa tom kimina non gen saka cha gi na ka thea Christian education poimo na lian tak o mai chi lung simangai to na o mai ya wai za kena to yu tu pa kizong kitchen cheni hi aman le han sang sak je kena ma tang le ki pa tu ka gen thak mai ki pa tu kon gen thaka mo chidia education che hi je kena wai sum yom kha ka le hi dia hi ki le ai polam do i kha ka le ki khoi khamai thei chidia to i ke ona de to ki sai ama sapene nai chin pan le za lam ni som le ko ina government of Manipur ma Churchanpur specific na chini yai yoga to kisai ade observe ding chiom azo chengena yai anasiam government na semina hi kile school private school government school le private school kin khat khong chine wai tela ka to yoga observe de chi tu hongono mention au chile wai to kisai na direct na ki kan masal a Christian te na yoga kichi en banga a program khong iki participate ai thei tak di ya chi to kha hon sut pi le chen che kha kan ngen ma sa de not ZTO te not notification emo na school te na yo ZTO no school om tek na private lo hitale yoga perform ding hai kha pictures and video documentation building by bana teachers te ke participate ja le gelding student te ke participate ja le gelding hoi ke na hun le hoi di ai le parents te ko ga ke participate da chi na tan hu ali tom lai mo ai na sama wa ka sa I had to say a Christian perspective ha kon gen mai na bang se ka education tung to na hi chabang so mo ya chi kha thi poi mo ka sama ma ya yoga to ki sai to new education policy national education policy 2020 thaka kha education system pen India ethos ki rooted ding mo ha hi changa to transform India that is Bharat to engine pai tung to na education kha Indian ethos transform the in pai hi changa India pen Bharat amao concept Bharat India pen transforming che hi changa yoga kha Indian system ki rooted pen ma mo hi changa holistic learning
holistic learning hoi ki changa value education ai kele meditation chi khong ong ki gen changa a holistic learning concept kha yoga tel kha a Indian value pen India tel kha ijaga a yoga kha nasata ka on phulu hi a school te tung to na hai to ki sai ka ida na hi la school ZEO no school om hi changena government no om hi changena I tang taga ba fight chi pen kha amawa dinga advisable pen li kholong mai themo vai ki changa over oppose chi le vanang chi le school te hak sali nga hi manina hai to ki sai kha affiliation na to mo boy thai registration na to mo boy thai changa pilwan to ka sama ma I address ma bang level na school ten address dia ma chi chu ka thai ki ya ai hangina activity level extracurricular level ichi ama holistic learning to ki sayna address le chu di appeal sam ta address pa mo ka sa ko chilowa yoga pen accept lo dia ichi le kha Christianity dia kha align it drop pa mo yoga ta ki say oppose te khong ki cha meditation te khong changa kha ama ultimate reality ichi ama open banga third eye open na dia post on to ma hiu all divine to the part effect mo posting over is again pilwan to ka sa hai to ki sai na khabele counseling class secular professor de to kanai khawa amana le hon sira Christian to hinjin hilele ki khom gina lo ka hi achia ko university ale yoga de ji khong sanga hi changna vai kha vai chu voluntary mo auto patel thai compulsory hilo ina khat abul tungla mena ka patel zela hilele vai chu itel tunga chu nom sa ki sa hilele kathei thak ka sui thak chengina Hindu religion Hindu philosophy sa rooted lo in katelu non ke ya pochi banga discernment inei thingai ma Christian te na voluntary hile chu accept ko ke ni bana batel khol ke ni le school tung to na mandatory khong hile chu management ya ding na pilwan to ka sa chibang na hi de ma chu ki thelo ma careful to age ve ai asiak chu pilwan hoi non chi le ai ma ka sa chenia zo chengena a Christian tia dia le banga practice lo him di chi pen kha apai pi tang gyu theom hi le pai pi tang gyu the lo hai chu fitness hi vele chi polam ma ai zaka a religious perspective on it changwa hai chu banga spirituality to ki sai mo khalam thil to ki sai ki zo na ni hi zaka hai chu ya to ki bang lo hi mi mai cha nak ta ka gen le no mon chen to naga student union chi hi naga te la ka le hai dan kha ma wana oppose mo wa mai na observe lo di chi khonga khau ta ka thu anapia won chen ama hak chu banga chi dia ma website dunia kana ya ta le kha lamte kha ki post dan khong alim kha nam zai in chin cha et khana nan map lo mo ki cha elama da chu banga amau le va ki pretend dan mai me le chu hi le chu ai kha dia chini awai dan khatam chen hele le thai chu to yen dana chu pilwan hoi ma banga ma bana le to dan to ki sai nak taka vo post di nya hi ke le to banga vaki assimilate jak dia chi tan mo ki kal bang le kha ngai dan tam pian piang to lai dia na ka thia tanan ke na pana chu Christian dia chu pil bang ma hi chi chu chang ma ngai dan ya then na new education policy to ki sai non gen khaje ka hei kha to new education policy kha ya dinga banga apatwam na ding ai ke ya dinga la wai ding ya challenges opportunities chi te khong mo nang na tanina wai te khong non explore pi dam to new education policy kha hoi adia ka lai sin mai te ding na hoi na le tam hi ya hoi bana Christian dia le pilwan na di minorities le pilwan na di hi ya hai to ki sai new education policy 2020 kha hok pat kha dan ma tamlo chi kun gen sek ding ta pot education in then kha education history le education policy kha thum ve yan ki bolta in chen first na pen kha 1968 da ki bolin chen in independent kita ma bai na second na di pen kha 1986 sa ki bol non
5 kids 34 years ita education policy khatung ki bol sak dolen ai ben kha NEP akichia new penitel sak de lekha new national education policy chi ngai mo uchilowa NEP chawi chi de lekha national education policy 2020 ki chi ya yai na to pe kha school upon higher secondary education that kha transform ding chi ya white laka e chigyat kun gen de khana I emphasis hele holistic learning mo new education policy and I emphasis hele holistic learning here why kitchen na multidisciplinary kha tu lelende in la ma aki experience lelela mo to CBSE school te khoi ta le science la te khoi in psychology khong toi dai bewa so physical education bang stream tenga of my ma tidane na multidisciplinary kha ya emphasis kha to hi sai kena to le working amo the lelalin chen as flexibility le as anona skill development ji khong inclusivity and equity ji khong as research and development lam Christian te hong su khang na khadai value education ma nidang ina moral science ki subject ki to je level in le ki to kha hun inu le pate hun laina bible ma khong subject hana to yo heya ben kha moral science an ki khe tu chang kha ki to no lo ila le to education policy thak perin kha value education cha han to saku ila le bang wa ki include chi kha Christian te pil van mo ano na IKWS ki chia Indian knowledge system chi ha why pen focus hong no why jagena ya NAP na focus tamam laga he laktenga kha holistic education bang holistic learning bang flexibility chi bang multidisciplinary skill development chi khong bang hoi ma wait kana implement ki khang hol di why pen na hinchen pilvan chu value education khong hoi ki changa textbook revision khong bol changina Indian knowledge system ma ki chi changa minority te ki include hi kele hoi main in India te so ki include India chena bangtan ho ma chi kha ya textbook te ho ye ta le ki chian mai ma pai kha pilvan hoi ta sa na tom chik kan gen lai da hi education policy bin kha July 2020 ya Union Cabinet in approve Parliament ton khalo we education policy na Parliament ton khalo he changa hen khadina ge no bangai chile new education policy pen extremist and gen de bang hello BJP policy hi chi bo bangja Union Cabinet cho ki approve in Parliament ton khalo he changa Parliament atot ke le chu state in le gen nei thilo di Union territory le gen theina lo gen nei thilo di a hi changa party dang regional party dang le gen nei thilo di chi na ma hoi changina hian khadana BJP policy hi chi hilale hoji banglands to ai dali ju dangerous ma di ai kom kala bangai ni phatom pi thei chile chu et poi ma hey value education chi ben value education chi mo banga value education ya value education ni chi changina to again Indian ethics chi khong ma hoi hi changa Indian ethics ba na devotion meditation chi khong ethics lam to gi sai while morality chi khong character development chi khong happen kha value education tu to na hong ki len chen hey value education kha to NCERT textbook CBSE lo te le kha zang jen CBSE lo te le NCERT textbook zang jen hoya yet saga le value education textbook kha seva chi khong mo banga seva chi khong ai ki changa atom selfless service ahimsa non violence chi khong chan te khong tuang ngai jo tuangin chen universally acceptable to huchiran te hilele a philosophy pen hoi te ga Christian ten isu cheng kha a philosophy ko grounded ai chele Sanskrit khong ama sacred text veda khong ki banga ki phut hi hang ma into the value education character formation pen kha poi mo
ตัว it's something na selfless service chi khong amao philosophy abang se ka selfless service di medang selfless service amao spirituality a hoina hoi ki changa banga thil hoi hi na tung to na amao I khalama khan asan thi na ding chi khong ma le ai Christian te in da na selfless service chi bang jesu na in tat kya ja ka thil hoi de han ta dei chu jesu hoi ja ka ki hi chi khong bang cha atom pela pilwan hoi a participate kha ki bang lawin chen ai aneng chik chik ka wasu lo te le chu hai policy hoi ta ye ta le cha hoi mai dem na de liam lo ma o cha ni value education pe halam de focus ma hoi nung gen le poimo mama Christian te ethics pen bang le amao dana swa thei chi ni amao le paidan to dena selfless service chi khong ai banga mai na chi te ma ti pen amawa hon swa chi jen ni amawa le num tho mai inte hilale pen ya pen ngai sak no lo ai chu ya to ki bangi vele ki ya to ki bangi vele chi sunga kha amao system ki tang de an bang sim mo in chen zo changa hai IKS non gen Indian knowledge system khong non gen le to denana gen ma banga Bharat ma to amawa Sanskritize silojin de banga la saffronization chi ya hoida na to amawa de da nan hi ololan hi ye di bang chi khong simam le kha Christian ten le hai education policy kha banga critical taka engage chu kha on poima mama de chi pen kha non gen apanina abanga mu thi na ka thaya mo zo changa to encho a level ta na bang bang pi gen the yen chin hilele e tunga education na anaki hel khatak tak te policy influence ri tan tak te pen bang le hun ki patu ichi ya mai ke le amao banga on concern pi kha poimo mama ma ai ta ki na kamwa e chile gen le achile to hai new education policy na min gen education policy tak pen kha idea hoi chini ma patina achile hoi idea hoi ahi pen to ki implement ahi hanga kha ki afula ki implement nai lo chini ai pen ni gen mai na en khaya new education policy system songa ki am khanai lo waki education system pen en ki experience khala wi jo hilal education khata nam sa experience khata nam sa jo in gen achile hoi pen khale ki thakle atam zo en hoi experience khak side chain a hoi system pen khamo what is the purpose of that education te chena to NEP pen nai lo wina om sa pen kha purpose pen banga chi kha lunglu thoi thak bang si mei jo he hanom thak hai pen kha bang nang modan khong le mon practical thil khong lo ma len gen ti legend to education lui pen to a hon hwap kha pen chile ma a hon hwap kha pen kha adia kena hai liberalization era 1991 apana on formulate to hai 1986 apana education chu mention hoi bana 1992 hem khata kha on edit thakoi chu ayar pen kachang kachet ke ya pai khita pen na a adia ka hon effect khadiak ma hillai hai liberalization era kha India pen globalization to privatization to market focus hong hi why hong hi globalization to privatization to market hong focus changa kha education ni chi pen employability hoi halmon focus skills hong focus education na hoi hi changa economic growth hong focus hoi hi changa competitive hong focus hoi bana hai 1991 apana id lekha private university chi khong private school khong na sadaga hong pai mo hey focus pe no kha liberalization 1991 apana focus pe no kha employability skills chi khong ai chu pai jaga e on effect kha lai sim de le chu banga ka mo na de lai ki sim mai ai ben kha ai rai na khan pat kya pi mo aya banga India pen globalization to privatization to market sa akhan ngai hi changa education de ek reform ngai education pen market demand amet na de education ki reform globalization privatization met de education hong ki reform changa kha education in a job produce ke le adang outcome bang amloi chu
hoi hi jaga education ina job hong focus mo hai hona 1991 na pana nasata ka job ko hong focus in hoi ma le chu a focus na hilale hia ya pana kha banga formation of a person, character formation of a person ai kile holistic development of a person chi sang kha human capital pen hong ki focus pai pen kha alui pi na ya hilale to 2020 changina NEP 2020 na kha thilni alui pi na ta kha thilni hon hi dik so me chen kha da kha colonial education to la kha decoloniality kha ki thang ma hai colonial education pen kha kheng kha de chi kha NEP 2020 kha upper post khat mo pai hi zaka to Indian knowledge system chi bang bang se kon ki introduce dek chile education system alui pen to western go when does thinking hitaina a philosophy na method ben tele western go hi changa wai pen take bang na di wai jagena mga Indian knowledge system chi khong ki introduce na ai ki changa alui pen chini to le chu hi thola exam oriented education system pen mo exam oriented in mark oriented hi changa he pen kha NEP 2020 in kha bangche banga hek som he mi chi le exam oriented sanga exam oriented hi le chu rote learning chi I by heart za vasihia exam changa pai sanga kha competency based kong hita mo to competency based ka ki ha again ma NEP 2020 example khat tulaya NEP 2020 ela male hitho school khen khat hoi daga azuyo mention mai te bang question bang che set wa chi iva eta le echana dingena banga question bang dong le tele what chi de khong ki jang no lo ma what chi de khong ki jang no lo en chen hoi sanga competency based right there understanding on this topic chidan type de khong ki jang ba mo direct question ki dong no lo we to la ya pai kha competency based age hek na ne danga chu no da gi dan ja ke by heart ma en lung sim le zan ngai lo ta hai lung sim le zan ngai ta ne bi 2020 pai ki hek khan hen chen azo education kha an centralized ma ma in toilet chu centralized tho hi le khen khatin adem now le ai thowa to to rigid chi khong to centralized to road based learning chi khong ai ben kha NEP nan he khat som ma election khatina hi to centralized chi pen a control to pen hek som mai mai yo hi chidan de khong ina khen khaden critical tekena examine amao genda na chu the a control to pen a centralized losses pen hek so hek khan de in to education policy tha ka aloi pen kha to centralize chi why ja khen de khen khaina socialist idea ke communist idea chi khong ongen na why ja ana hi thok ma why ja hilale to a power to pen khek so mai mai hi chi khong ai da no chen hei to ke ka so why da analyze ngai reality banga chi kha why ja chong ke thei ban ni ma why pen a hi mai di azo to multidisciplinary chi le kha to athak alui to ke banglo ni danga science si male science subject teng kisim commerce si male commerce subject teng kisimin arts simtena arts subject teng sibe bele to kha hu chinolo nang arts line la no tale science subject maths ya matom tam ya balat he mo science den le commerce subject ya hi kele art subject ye balat he hi cha kila to athei vek ke ve to multidisciplinary hi jaga ai hi jaga kha awai kha atom na hinchen a holistic development ale to contribute khathoda azo to physical education ni che bang da ki ningi lo mo kha NEP no ya physical education teacher khat poi mo in toite te yo physical education le toite te yo ai ja kai cha to ma to am ta hi a holistic development adiman le sang sa mo hochidan chidan ne we hai adang le chu tampiom dia he ting pol mo alui to athaga gi ballo na pe alui pen non gen le alui pen lung lo to siminga alui pen lung lo to siminga bang ja kai chi le non gen kha dik ka sa newa school ki kain chin hai kha thil teng ki bai ha chom mo in teacher ten le hun reward dan lam dang ka sak chu de nanon gen kha a bai ha tam pen kha lai siam mo
til atam a memorize zo khop lekha lai siam in chin exam chang kha a memorize teng tamagil zo khop lekha he pa lai siam in chin mark tam pi mu in chin hai nan ki categorize dan kha talent tom pi nei te bang le lai siam pi le chu hi thei chini a memorization pe na siam ki le le critical taka lungsing ngai pa theina hoi capability nei mo tam tak imin khada hi na ka thia ke ka memory a hat ki la chu lai siam lo pan ki chen chen che le chu inewa pa na kha lai siam lo mong chia kha yai inferiority khat complex khat ki nei na mo pai kha na mi mit mo ไม่ต้องไปนอนนี่แต่ inferiority complex kalan pia in chen why zeka kha teacher te le de sakdana chu alai siam te memorization hat te pen kha de saku role learning nan chi kha role learning by heart system pen ma waya exam kha by heart tam pe pen lai siam ki chi le a khovel tak tak ai chenga hen khat te na tu chenga alai siam pen ichi ni dang alai siam pen ichi te le kha lo ching pen te le tuan lo han chiu khan dik han bang sim sim mo en chin e theda na chu oi zaka alai siam chi pen khadena a market a dinga hinan chi izo chenga bangkam gel de chi khong hi pa ma akam be san pa yin chen hilele I character pen transformation ke education jakina mi hoi khat ka hi ya hi ke le ke education jakina social development ading ina cultural development ading ina mi khat hoi na ding ina pan kala kha ya chi pen pa lo men chen ken hei kam gel de hei kam mudi zo changa society khaton build de chi pen kha pai status to khan pai khom bang bang sim mo chen azo changa tu changa le hei dan education system a hi a le chu an boy hoi sim lai ma mai thei chin ya zo changa khat ve thua to any pin pai phut din chen en hoi NEP multidisciplinary te khong a holistic learning te pen a concept to ki man nai lo cha khat ve thuan khom phut din chin ki boy mai thei pa ki kal le chin hoi za ka tu chenga hei lord chi khat exercise sorry role learning memorization based khong bang le moi cha critical thinking based ai cha hoi ta ka en all lo lai na he ke mok le kha khat ve thua nuam khadi in chenan ki pozok lo mai thei ma chi dan khatai ya job market anon gen le chu dik ka solatel kam gel de dan voka en zat in atunga le ka ki hobi ma sak pen tu previous a lo tu nu kim pen in len gen en chen ba kam gel pen a job market pen hi pa lo hi ki lunglun na ma i chena ki lunglun na pen so society a kwa poi mom ti pen hoi ti va suk khak pen ken ko yam khat kam khat bagela as wai status maintain sanga che thang gen en chen ai gen jaka to akam nei sate pen kwa ma idimin ma le ton lo mo a hoi le gen ma le pa ton lo in chen le education pen nei che heda na na ana pai pi khawe ve job adi pen na pai pi khawe ve chi pen to la ya asyam sin ten le tam joina thei hoi ka sa mo ai jaka heu tu lam te le sin sak tu te le tho memorization siam te chok pen de sak di lo hi mo uchi lo alai thi khol lo bang le pil lem kha thei wai jaka a holistic ka mo na pangte achil te ten bang le equal treatment piak ding pai mo ma hi chi ben bang le au hi na ka thia so hun kum so leng he de ke saya I creative industry khong ye da le to first le ani khol lo mo creative industry khong I sa the na to am chi de hin te top class ana topper te khong ai ke le to creative industry to ma na ke jang te khong bang backbenchers te khong ai ke le average student te khong ai tang pi chi khong ma so success level hoi ta ga ingai to changa to education then alui pen chi ni jobs oriented chi pen kha ana success level engine hilele a price ki pay ka chi na jan character formation lam kha ana neglect tu mo ana ne pa na to society and legend educated ngani vela like educated literate ngani vela mo literate ngani vela hilele tamzo tu chang chu high school kai khang yan college kai khang yan hita hilele bangsa I character hi chu ka lose chele ngai to tham mo ho je lam pang chu sepna produce na lam chu unemployment chu omma hilele amao area chu ana success ma ba area of fail na penu character development lam pe ka society na ki thwak la ma wai te ki sai bang le education system in na nak so kha wa pai wa ta
education education na poi mo na tak tak pian thei thei poi mo che zen ni ma chini hai dana chinggen lai le banga hai achile Christian education pen Christian education no mention Sunday school mention secular education no mo next Christian education pen achu a character formation bangli kil khamai thai chini le heti gil kha atwang dan an pai hai kile khat bangje ka influence lo medium ai kile atwang to kan pai hi na ki medium mai pen khan nang ai dan bang hi himim dio Christian education tena ani tegel again man Christian education ichi chang kha holistic education hinchen pai chang kha education thum ki go me cho formal education mention informal education mention habana non formal education mo I think ki go ma hi informal formal education chi chang so class la ki pa ya da kal hai sa education pa ki la ba ti le o apinchen I chang non formal chi chang na a seminar chi ko e ka khata da ka ni da ka thu mai ke le awang ke mai hi te khong a hun bi ne ya hi the ma ade non formal hi dia hi chang na informal education chi chang anything hun zat da na I learn ke le anything hun zat da na I action I thil hi tung ton ham mo mi te to ikikhol tung ton socialization process tung ton ham ma ikikhol na I learn te Christian education ha thil teng ho pinchin elaka misconception ne kha Christian education chi chang church education diki samo mo I pen kha het lo het lo hi chi ha I thi ma sak poi mo hi le to secular education to church Christian education church education chani I pen kha hen pen kha pa a context in the chele hang if we can Christian hi ya elai sang thawin le banga na thil na hi pe mau pathian to pin ading in hi una chia ai pen kha I character cho awam de lo in chena education spectrum le awam di mo thil hi pe ma education spectrum le awam de why hin chen to in secular to secret pen ha hen lo je hindi da no boy vela to mala mena example khatong geleng mi min so again da dia a Christian organization apana iboina tungtona so hangam changa ama min tuang pa hi changa a philanthropic organization a condemnation lama akithu ki so changa amin ki bang ma tuang non uchi hele chu personality ni nei chenai so a secular pena personality khan nei in a secular pena personality khan nei uchi da ne Christianity to lai da mo why pen banga in a Christianity in a ki educate da pe no ki hen morgan chen ajaga personality ni kini yele church yum chang personality to apollo me yum personality to I mean educate kan ka so chang so education ja ga he ga chia khona khet tak mo azo secular education a ipai chang ale Christian education a di munom khollo mo munom khollo ken khaden bang welcome lo zama bangai mongja gene chele mark ki pelo he chang mo banga ki grade lo he chang chen ken khadena all mo lo in focus below a khalam pang ta kala a secular church education ye chang a secular education subject khoi khamong mong lo Sunday school curriculum te enle ta le wa ya na pang ten school atoi te subject te aki address ka him ya mo response aki pe khai me ki pe khalo we chu ja ki hen nen chen ai ben kha Christian schools hi le subtom schools hi le hen lo di apai khom di da khai ngai to diu ai ben kha church hi chang church in a school ni vele church thing in a mission school ni sa me vele private school ten auto to hi ta veo poi ke ma policy ni cha do hi vele church school te be kana integrate khom the secular to secular pe di hen lo di mo everything should go in secular days of church there ele church te na to me na secular to secular thong khen chang yom di dang le thi no identity ni nei ke bang ye wei to secular ke nei in secular da identity ke nei pai ben kha education system le hong po khia ma product khat hoi hai ta ke sai kha everything ke ngai da na so everything should be sacred even in education dikka sala tel na personality ni nei nan chia le kwai te yam khatin again kana za khak chu
Sunday school wa a teacher nu banga kha khami injin hilale a secular education pe na khela khel chi mo ki bang lo lo na te Wai bang leo the injin cha en banga a religion pen le a society ikin involvement pen kha cha role da na ki play mo he pe na set of rules some injin he personality play di he pe na goes de hodi de di right cha ki porte nga jidan khata adai ka tami concept ma education nan gen de ka pai mo ka sa a chile to society hoi the na ding ina chini education himim chu social transformation a hi ding e chu mo apoi mo ma sapian so society transform ia ding a hoi a hi di hon equip di hi o chi hi le to a Christian education te pen society khotang hoi thi na ding ina hon equip hi na theya a curriculum hi na mo ai kile a subject a content hi tale so a Christian education yet tale I church iki educate dan entale ha tulaya I gospel kha I very personal gospel ma that is not the whole gospel I gospel dan again changa nang to pathian ki kali mai chi achu hun lowe chu iki hilda no nang to pathian ki kali mai ki chin azo me thil hoi lo hi khati mole ama to pathian ki kali mai cha ki coin society transformation justice chi hema accountability chi hema Christian virtue thoi vele wai tele wai te ko yomla chi ko mo ngai to pai mo ma hi society transformation I think na I gospel iki educate dan gospel ge na no kha khe ma ngai ta mangse ka Jesus Christ na hon tan khia ai chele wan ga mi kai na di chau hilo pia mi hin pi de pan pi thi na de vele and salvation again chang ale personal salvation ki gen mo faith ki gen in hille our god bose ka Jesus non tat wan ga mi kai thi na di chau mo he ke le mia de le mi pan pi thi de ding mi ya li patom thi na de Jesus non tat de vele by part kha mga kimis injin hoy bana individuality ki ha focus lo I theology bana a western culture bana mga preaching ti ha individual faith ki ha focus lo injin hoy kha society on so khalwa mo to pathian ki ka so igel le bang chi changa midang to ki ka isai nge di if ki gol hunom ngai cho Christian hi na sala mga apoy mo huna church nile discipline ngam ngai apoi mo na mi personal space ale vikituklon ngai vai uchilo wa society transformation ngi lo mo by Christianity pe no thugen da pe no kha banga personal tan so abelo di community based banga sociology stand le anthropologist le social being chi ole why pen mai so biblical principle individual ta hin di chi om ngelo why lampang le ki ha focus le mo hoi the din na gi ta society transform na ding na aso society again kom ko na education system le lo non tale education secular education teacher den bangahan gen ta beno laisim di nurum ki khumdi lompol ngai lo laisim di society ki hel ngai lo church ki hel ngai lo functional ki hel ngai lo laisim di kamo di in quanti hoi di mai he to very individualistic ejo yes no ma huchira na school hun ki helen chen ki success la televe church mi ki monolobi to YPM to khotang pan pi di chia mga again the yang vai te pan pi di chia apan pi di ki monolopia tamnolopi chini chia hi le chu I culture to le hong ki tuak lo chu vai sin sak na pe mi pan pi di chi le why individualistic idea I handle dan pe I siam ngai mo lai isim di jaga society ki hello di church ki hello di wachi mo le chu mi hi na I purpose ki feel di chu why education system ina hon hil pe no thu ki mangla jen jen to society ki contribute hi loi vai ya di chu ki hin mo why le education I feel na ka hin te why lam le yet thako poi mo mo to ilai sam te khongena banga pailam kha ha again on chen thilale ke hai na chu
banga society a phatwa ngai na tom go chin hoi kom kala kha society ki hel tam lo dian chi chang ki balance thelo is again ki twak lo yes why to ki sai ka balance to society ki pan pi to ali de le so society ki hel tam ve ki na ki thei le ki pan pi no me mo I thei lo de pan pi jo hak sai we why he ke ga dan society to ki sai mo society nan gen le dena zakob lai bua le ki mu tu banga le hai thili thilhoi hi di theine thejen na pi hi lo tu mi khia lai chi mo in social evil te khong social conform di mi pan pi ngai mi invent te pan pi ngai mi ke le banga hai inkimin ven ha chi mai mai ni hoi tan phan tan ale thilhoi hi di thejen na pi hi lo chi khong dena nan gen le an education system to le lai ki enforce dana chu personal success mo enforce lama main chen au chia in lam ki ngai lo chini khen khat te chini bang chi de ma mi hon line the chianga bang chini in lam ngai lo na piak chi khong bang le mo in lam ka chi chang ai community sung ngai lo nam niam na piang sak thei chi khong in chin ai a sang ma kha nam danga khong pau thei pin kha ki pi bol lo chi bang le thei mo in chin mi pau khong siam ma ni mo chini sao siam ma ni le le ya pian chu iniam koi lo khan poimo lotalin chen khat via ka pu ti khat chini hei bangje ka itang thu ti khongu hoi ta ka ki document om khol lo mu ding na wanga mo ne danga eu tu ti khong lai sem tam piom diu ya chi khong kana kana le ama ngai danan ge ni ai pen chu ama ngai dana chu eu tu masalam te ama chu pata eu tu masalam te pen lai sem masalam te na I culture ngai sak lo yin chin mo ma angai sak le zo na kum la tel di bi le majority atam zo in chu to da na de na gen dan do a personal thila ana on pai lo je ka a community a iki share to ding pen khan na lek khase ko do chi bang lung sima om khain chin mo bang le lung sima ngai to na hon len ma au chi kom ko ma gen dia hoi ka sak lai chu to a Christian education pen bang le hi na azo changa a Christianity hi mem bang le ye chang a denomination pen a denomination sung cho ki lung lu te dio chi bang ka lung sima in chin lam dang sa kai wai pen mo a denomination sung cho gospel bang le yen chang a khai cha denomination kan khol lo in chen ai ki bang le a barrier kha hun pia hi na ka thia mo wai pen bang le khan mo bo chi bang lung sima min chen khat gen lai le seminary to ki sai bible college teo seminary te to ki sai kha to a reality social reality tak so kha thei ding ki kui phi na thei ai ke le banga ai dena igen dan de tia mi framework mi context kha ki study khamai mai ya study pe na dia applicable tak lo ya chi khomo hen khat tu nam zeu in jin wai to ki sai namu dan on share legend seminary to ki sai kha kon compare dia ma so education policy thak to seminary education thak comparison jan tale hang seminary education kha very theoretic chini theory pe ba le to education policy thak kha internship kha allow thilo wa hi ngai ta to kha UG apana compulsory hi unchin chilo class 11 12 te khong adile 10 11 12 te adi khong internship khong ki gen ta mo internship policy kha UG to PG te khong kha 3 months khong e internship policy akini anei tang pio mga training lam ha bolu also skills development lam ha bolu mo to seminary education in legend seminary ka thi khak teng la ka internship pa pai chi ka thi kha om nai lo in chen everything is theory mission subject late bang le theory allow in chen hoi hi changa a graduate changa teacher in the same here a mission organization in the same here le hoi a kai lai wa a learning to a practical pen bang chi bang ina integrate chi ama le boy phale ging tai nga mo a feel ava om changa a theory pen banga ngai to ve vu no ndiwa ging da kholo ge cho ko chi dan de wa a practice to a theory is in life pen to implement na di ahun omlo in chen hei to ke sai kha ke pomina ka thea ko second seminary education te bang le
society effective ta tang de chi le 3 chana bachelor's te bang 3 years ki changa direct MD te bang 3 years in diploma te bang 3 years ko chi ki kon kala 3 years nga chu 3 months ko internship pa hi chu hi thina lo di ha mo ko chi na internship pa yu hen la hen khat local church pa thi leom di hen khat mission organization tom tom pa thi leom di wai apa pa hi changon experience te khon pok ki ko hen la class discussion ni le mo wai haksan na to atio hikele problems face te class discussion ni le haiza sangina effective za dingina ka yin ta azia en khatina izil te ki jang the lo chi ho ni mai ma mo izil te za ti kile bang de la hello isa thina dia vacation izil te ki jang the lo chi so problem khat hen chen hai te ke sai church na le a theory bana seminary le a theory bana a practicality bangche bangina a learning sungina a implement thi dia chi kha poimo ga sa uchi hi le hai sa kana impact jam jodi mo tua seminary graduate ta society impact nation le ta le evangelist to local pastor te so icho adang graduate te kuya ama local church agiza to le kizang thein a hi hanga society ta ka kizang theim lo mo ngai da na ngai dan gen honu ben ngai da na seminary graduate ta ma kita mention pastor ya missionary ya make lecturer ya so aim di hilawena philanthropic organization student organization tom le enable Christian vekebele paite akongina le luthe le ham chetak takena mo chetak takena luthe le ngai sangina impact le an so dio paite ya sim di bang hitale ham seminary na hon equip lo icho skills on pillow seminary na skills on develop saklo mo so political scenario le ithi sa ya miginom pa mo lotel seminary graduate here nan miginom tak khat bang vo khele chi lang ami lo we ucha info kha thina dia chu seminary bangle holistic development lama the pan nasataga allah ngai mo yes not only to produce pastor missionaries and tom tale social workers le a develop ngai tai chu to hai holistic development pen serious taga akilang ma chu society chu only pastors and missionary and evangelists fighting so in fighting so in effect nei ban mo so lo chu effect nei ban lo even seminary na chak chang again to gain this seminar la di why him mai adang lo ya why ta na I hun sang mo gale why ta na ilum ki mala chu buai vai la tel mo ti dan le tel ai nei college apan pastor heza ta chi kho ai lum kim del chu dai lo hi lo tel wa bible nazil kha ki ha populate ma cheni to na chama de na pastor nga lang na dia applicant som nga phong som ni som som gu khongom theima le mi nga la dang ten bang hi di chi khong amen chen dena nang gen ma banga skills on pelo wi chenga skills on pelo wi cheng mai pastor na yam evangelist na yam ka sep lo chenga kha ul lo kha ka ul lo pen ka pa mai ngai mo sep ding kha ka pa mai mo mai ngai chen mai pen bang le seminary te pen len ki transform ze ko khan poi mo ma dina ka ginta azo chenga ni ta nga kha bible zil te Christian education gen line ni mo seminary to ke seminary bible zil te pen kha lai sam lo te kai na ki sakai chu lai sam lo te kai na ki sa ikaya le kha til articulation ngai mo reflection ngai ilale I hwak kha awai de na ki train la wai chu education system pe in why then train la wai chenga by heart system then train ni chenga pai zaka ei lam kha theologian hoi ki nei thilo mo bang zaka theologian hoi ki nei thilo ai chela kha ki articulate thilo imagination pen kha ki zaw sa thilo to classical education khong analung lut ma te to C.S. Lewis te khong G.K. Chesterton chi te khong mo hoi te bangale J.R. Tolkien chi te loi amao gen chu imagination pen a hoi ngai mo hoi lo kha ke lo chen school education system in chu imagination pen han that sak chu zen ne an second gen ke imagination sak thelo mi tungan ki depend sak den mo mi tungan ki depend sak den hoi zaka sermon khat pe di bang hin le to
ตัวเวสลัมที่สารมันขัดง่ายมาซะเอามาโน้ตละจะไงจะคอมเมนตรีของคอมเมนตรีตั้มปีซิมง่ายมั้งด้านเดียวเนี่ยจ้ะแล้วก็จะเดินนอนเกมคักจังนั้นดีเงี้ยนะpolitical เดี๋ยวบางเกมที่เจริญจังนั้นดีเงี้ยนะพวกคุ้มบางBible สิลค่ะจะมุ่งเลยก็เทอีกคนเกลียดสิลค่ะมาบางค่ะกี่ให้ก็ได้จูเจลa biblical principle khat azui the di khat om pin kha haya kilang mong mo khavel mo na kha e chu a ground reality thelo ke che chu chini ti khamain te mo hilele apat na ding na tu laya vijay Tamil Nadu ma hi mo khathi khake le kerala vijay le hon ching banga ama bang le Christian chen ki pa ku ai je ka khin khatte na ama chu film star hin chin hey administration khong a political background ani lu je ka kha critical ma bang le nam zel mo le apoi mo pian chu ko yam khat Christian principle on pai bi ding khat vokai phot per ma le aban teng chu Christian vekiven iki to na diu hanom na lo dia chi bang lung sima nam mo khong non gen na pana lung sima han lang mong mo kon gen loไปแล้วโอเคjele to na sau khop tak ki gen khai ven top na lam dina student asiam sin lai te kyang amo vai kha na phiam om le tamlo saulo nan gen dam the student hilai te ya ding kha I option to lai kha I education te ki sai career bol de chile hanga kha pilbang ma mangai ta mo graduate phot di chi kha hi thein lo I graduate ki chang kha tampi tak ki hial ta di le azia to lai education system kha multidisciplinary go pension hi cha alai ta ka mang thei ma mang thei chin na e changa ding na teaching line na lunglu tia ding bangena graduate phot di I chi le chu ki hial phial ta mong se kina ya 12 is o chengina banga arts la ya humanities la ya commerce la ya science la ya chi pen pai pen kha hong hin lo de chin teaching line ai pai de lu biat kho met khong cha direct pai pa ngai mo professionals line tia ya wai jaga ama sa pen na aptitude to interest kha poi mo la tel aso hong pial kha jek leng hai to ki sai na school chin kha tu lai career counselors kha poi mo la tel school chin kha psychologist counselor kini chini le career counselor sini ya nei ke ya chi kha kini kholo yuna ka theya chibang student ina career counseling dina hong paile school ina provide thiam chi kha ngai dan chong ki ni lawa amao aptitude le te sakding amao interest le te sakding hu chela ina direct thiam chi kha school te mo pa khada ya tu lai na career counseling pai mo lotel asia again pagina multidisciplinary go alai la ka mang the hi changa pai khada hi as a student ten le interest thi poi mo hai bana aptitude le thi poi mo ilunglu na to hi the na pen akito angai mo ilunglu na to hi the na ki to khel lo chi bang le om the in chen kha poi mo ngai poi mo di khata hi ano na ka ge no da hi le thil khat isim pe ma critical ta ka endi hanga textbook isim le critical ta ka ending article isim le critical la endi hanga aso Christian lens kha et mangil lo ding Christian khat hi na kha subject ting Christian lens yet pe kha poi mo biblical lens yet pe kha poi mo subject na hi ge na Bible na bang chi ge it's na ding na government ki sai bang Bible na bang chi ge na subject na bang chi ge na mo human development ki sai bang ke le psychology to ki sai bang subject na bang chi ge ele Bible na bang chi ge chi wai ki ka kha ja dialogue nei sagi ge di poi mo injen wai ja ka na subject sin lai tia dai the di chu education chi pen neutral lo hi mo neutral lo hi mi ideology hin chen min kha purpose nei ta ka education curriculum han framework to hai subject toy teng tu nong changa hai swak di cha han framework hin chen pai ja kha
หลายอิซิมเต็งค่ะeducation นะคะ subject sim เต็งค่ะ neutral hello ให้มี perspective มีนะบางสิตันเฮียมาคน indoctrinate สมุคนโมสมุให้จีค่ะเทคอมาอิซิมดิว่าจะค่ะ bible เฮบักจิเกนะ subject นะบักจิเกนะจีเกนก็มาค่ะsubject เตอีเตเกดิงอิซิมสินะค่ะอีเตเกดิงสิค่ะไปโมให้เต็งเห็นแต่ค่ะ education ดิกษะbiblical lens non gen le hoi ka sa critical career counselor mo lifelong learning adia mentor to len kinai chi nai mai ve mo le mentorship yak thai ri banga poi mo banga zo changa critical taka ilai sim te pen critical taka suit thai app thai di mo a meaning chi te non gen na zo changa education khan neutral lo hi dan pen khan non gen le poi mo ka sa zo changa min denan gen le hey lai sim ki zo chang hey swak di chi min ka on gil det sa mo min nak pin lo te lu chi min pin a product on so mo content biblical lens a khoi ta ka de chi khong hey non gen apa nakalung siman por khatom line chin kin le vai kon share zo lai dia kon pau tu zo lai tua 12 khong higher secondary ma also man en kha izo chianga kha tang bia tu na khopi khong lama lai bi sim chianga chini I lai bi sim chianga kha hei atang bia vai te lak mo amau lai sem pp khongom zo chianga mau hin sa pa kul mun ma chi khongom vai te na a christian faith khon dot chianga kha ki explain thelo mo Sunday school akha kum so takyo min chen chene kum som le gyat I tan khong kyo min chen hilale why learning sung teng I explain ding hello mo daya I vyom changa I faith ma le ki articulate siam lo ki articulate thelo in chen aiza ka to hai a Christian education lama ige na le a Sunday school bang hin le curriculum khong bang le to bang chile apologetics to ka chike mo apologetics chi changa chu banga argument ami wa zo som da na min la paun chen and chu apologetics ka chike ya pai sai na banga hai te to dialogue ni thi nang conversation ki start thi nang be mo hi cha learn to ai ta ka le ki learn thi nang conversion pen chu kha sang thona sep dan en ko ile chini ile ei pen ni na if pen back explain na mo amawa to compare thi amawa pen bang le banga it's apoi mo dan jira khai pen diklo sakna chiang gen thei tan lela mo ia pen iki kan poi mo lo telen chuna ja ka biblical lens atil khat ia thei na dia ei ma le ikup ngai wai pen bang le culture dang khong religion dang khong toi weekend gits khak cha khaki nei lo mo a christian tia dia kha poi mo ma kha thina ka thia ngen ma le long siman lang lo kon gen mo cha dia I chele gen khak lo hiam gen tuak na sak om zen lai dioต้นเกณฑ์สิกหลายOle gen hi sapi le no poi lo ka ai education policy pen kha a Christian perspective lens side kha poi mo ga sama ma to lai te kena aso a minority lens side ndi chile mo to nidanga a change a structural change so mention to education policy pen kha nidanga 10+2 in a chip pen kha to kha 5+3+3+4 ang ki ta mo a structural change pen na 5 pen kha foundational stage chin ai kha prep apa na class 2 tan hong di also 3 pen kha class 3 apa na 3 4 5 class 5 tan also another 3 pen kha 6 7 8 hong di class 9 apa na class 12 tan kha group kha dan ki ta foundational stage tu chen also primary stage hong mention middle stage hong mention also secondary stage hong mo ai pen kha atom to ma ki hianin chen adia ka primary stage kha class 3 4 5 te laga kha Indian values achi changa ya amal secret text apana ki pante ko vai te pe khon implement pantaw mo class 3 apana vai che ko textbook ye ta le Sanskrit word ma ki sang ngai cho seva ki sang chen self service genu ta hi le English na self service te le poilo we cho le seva ang chen a bracket a self service han gel hello mo a him sai chong dharma duty chi te ko they mean class 3 apana mean hon chil itate hon chil sa ki tai vele a pen kha nu le pate na athi da poi mo vai jaga tate lai isim sak le
textbook abang ke yala chi iba etsangdi poi mo as a responsible Christian mo dena again sa education ka neutral lo hi to education pen ka Hindu philosophy tamatam Hindu ideology tamatam to Bharatiya Shikshan Mandal kichibang RSS affiliate organization ito aite na NEP 2020 aki implement again ubanga chele 60% a recommendation of ki implement hi chiwi cho aite na 60% a recommendation hi NEP aki implement a hi nge le RSS affiliate organization hilai uchi a hile chu education policy pin wanggen le hang mo wanggen le hang a Hindu philosophies are rooted the chi the sai he to gisai ka gen la ya e khadwe seminar ka na pe kha church teacher khen khadena e he ja ge be mo science ko maths ko ngale Sanskrit word om hun chi mo ken so om lam thei lo avalu education book to en ke chana ama e ko banga nui za thwai sanga ana nui chi cho cha ami kamak thei lo mi ideology thei lo mo science ale ko maths ale Sanskrit word ko yu va ta hi min hoi tin to male ana ko yu hai ben kha Indian knowledge system cha ana ko yu hilai mo Indian values hichidana min hon banga talena de hon capture cho hoi bana ngai to atale hang school kal khatina ni khatina da kal guka pana da kal gyatan khong school na pangten zangun chen kal khata ninga ai kilen niguk ka yu helai holawa Sunday school ni bangza azangwa Sunday school ni kha ta kal khale phalo de helai uche le chu alive amale ma huwa mai chi ki define de hitale ko ya isin sakpena na ki define zo dia school na sin sakpena ki define zo de chu yes khoi pen kha I poi mo hoi je ka dena again secular to sacred pen Christian school te be kena church school te be kena ikhen loading chi na pen to la identity crisis na saloi bele bai te ke sai bang le I hoi je ka hen loading chi na pen ya isa ma ho chelo na da kal guk apara da kal gyatan ni tenga huna sat pen subject teng Christian perspective na ki hel le Christian hoi generation kinai di chu to kinai ngai lo we bai the high generation de chu Christian hoi ta khiwe chi I khanga kinai ngai lo we bangje kina I hun isat na tam pen no it's not Christianized mo the Bible sin sang na to kito ka kisin sak lo church to si de hi changa alo thi lo e chelo na ni danga Saptom school te na sa kina pan ana lao he la to ale hi to Saptom school te na subject teng biblical perspective so biblical lens to ana ino na ana hil mai jem leo Christianity hai sang hoi sa samtam di I khotang le hai sang hoi sa thamtam di mo aso minority perspective in intale ya education policy thak pen kha MEME ki chiyo mention multiple entry multiple exits ki chiyo mention nidanga undergraduate khong isim dile kumthum khong e bale nidanga to kha 4 years a hi ri chitaw mo kilele heya multiple entry multiple exits bangai chi atom na bangai che kum khat jildi china sumna nei kiale khol thei sumna nei changa no thuna la kumnia continue thei ei gire kumni tan kai thei hoi ki changa khol thei no thuna na kumthum na jil thei che multiple entry multiple exits so mention hey to ki sai bang le I criticism na sta ka dong mo et changna ding na minorities te bang enve a society bang yan de che ya alo thilo a hi ja ka sumle pai nei lo je na ki resort ti te chu khen khat morning class nei thi bang ni dang ina rebana morning class oma to chu ka thei ke am da ma morning class nei yun chen suna kilo akai na diu kilo the me chu uchi to ka ki hak sai valley society mo uchi ya to multiple entry multiple exits option hong ki bolen chen alo thailo zo phat chi amlo den chen kum khat bakai sum va kilo phat azo kai non de hile a entry pin le hak sa de chu hoi jaga hen khadena again to dena RSS to zon tale RSS ten chu minority reservation de lo we chu de lo won chen
ไว้ตัวให้ ME system อะครับ minority อะไกโซโลเดจะไกโซโลเดเห็นไหมอะไกโซหุ่นจังไกแล้วจิตุกิบังตายจุไปเป็นค่ะอี minority land ใส่นี่จิเลหังปิลฟันตัวมออามาว่าแล้วจุagain มวยนะว่าจุบางคุมขัดว่าเสียมดินให้กิจังวุกิบางplacement คงบางเอาเหตุเลยsoง่ายเสียเว่า placement นะก็เสียบดิไปเป็นค่ะให้ของเสียที่เลยminority ที่น่าคุยลงมอso bang pa interview di hitale kum khat zote hon la diwa mai kele kumli bachelor's with research te ala diwa hele I disparity hong ngal dik mo kiti dan na hong ngal di hai ben kha I khat ipilwan tong ba ma khat hin chin aso minority again chenga India kha 80% minority wala le hai education policy athak pen kha minority te kha ki ha agelo ni we chau ki mention khai wala minorities ki chalai ni we chau ki mention in chin economically weaker section EWS ki chi hilai mo ki chi hilai in chin to alui ti le hang 1986 to 1968 to 1986 ye changa focus bangai chile promote minority education and educational rights pen promote le hi NEP 2020 hoi promote lamo chiang da ka kigel lo we mo pai sanga multiple entry multiple exits ki bo second chin pai changa minority te pet one word on sapun on sama bun and economically weaker section thank you koi nidanga 25% reservation pen to 25% reservation get kha kalem no we minority ti ada pai jaga RSS te policy bangai chele India pen Bharati sagding namnyam te namnyam te to nam sang te akikimungai lo anyam te cho anyam da nam de sang da nam de chi pen education policy ting to na it will become a reality again mo apen kha critical evaluation khathin chen hai jaka ito a lambang ki hampha chi de ya zong chu ki tam line chen hele I sampi tung le ki omta ma also student organization te le I aphatwa ma wa siap sinalama apen kha I hampan na khathin chen also education pen hong costly de di asia to foreign direct investment kha nasataga government ina welcome in chen foreign apa na universities te kele schools te hong level education pen costly sem de mo bana competition ong sang sem de hi changa ani lo te pen kai zo long sem de chi ka hong azo tu le lai boy pi three language system ki jo mention class 6 apa na Indian language thum ma toy di ngo ai changa English pen kha foreign language hong hitai ve to loi Hindi cho struggle la bangsang te la to advantage to banga ahi zo te da taw tam mo helale ngai to le hai three language system pen I banga critical ta ka iet no na le ken khadina Sanskrit promote na di hi chiu ken khadina Sanskrit promote na di hilo khong chiu mo ete ki saya three language system bang to class 6 apa na implement ni chi hita hilale zanje ga information ti mo banga chele class 9 apa na implementing hilale class 9 na class 6 subject de ki bo pe atoi dio class 9 subject toi di be ki bo zo nai long chi hilai jo ta hai NEP pen a paper a hoi chin hilale implementation pen fail pen ma fail pen hoi pen ka hoi school te hong su boy di to adya ka NEP na sukha kha CBSE hong hedin chin ai hitang ICSE ki Indian Certificate of Secondary Education chi te bang ma adya ka NEP hong ki implement na di kha CBSE tung to na nasataga that is the first priority hoi tung to na hong ki implement di wa jaga CBSE ten kha nasataga thuak le lo mo to asia a paper a thu mention idele implementation pen kha haksa sama mo haksa salotelo hai to kisaya it's another thing na to again digital ha to Sanskrit language promote da spending well in 2014 apa na 2025 spending government na spending ita le ang sa
Sanskrit spending kha e ta le 2532.59 crores Indian government spend hine chu 2532.59 crores Sanskrit adi chawa spend hinin chen why adang classical language Tamil le chi te khong Telugu Kannada Malayalam Odia chi te khong classical language chi thoi chu India da why te to I compared 17 times way tamzo way ahi le to a minority lands in the tale hang northeast school te na northeast school te ke Sanskrit an hilun chitaw hen lan to three language policy tung to na northeast school te na co teacher din ilo ko apana to swak teacher Sanskrit hil the di omlo chile amo he train kine we ko kun sol diu chile bang ge te di la me 2014 apana ke prepare kinita then ka na 2000 crores war Sanskrit ali cho na se kinita mo chibang why he jaga kha e banga e Christian hi na church ten le na sa ta ye to poimo Catholic te kha anapil ba ngon chen Catholic Bishops Conference of India ke CBCI te na school administration te bang hoy bana teachers te bang ana train kinu mo NEP 2020 policy pen ama Catholic te kha educational goals atwa man ne chen Pajaka e Catholic school te ya ye tale amawle value education book mo bangale abuk min tak manghela toy te we chu class ne wapana class 10 tanina toy chun exam le exam me we pa pen a government prescribed subject le hello a government textbook le hello le ama policy se ka vai toy te ai kha morality character development chi te khong ama education policy pia san lowa NEP pen mang che bang implement li chi kha Catholic te bang ne ke train kin mo conference hong ne kin hoy bana state kin kha Tamil Nadu chi khong Kerala West Bengal Chhattisgarh chi te khogin NEP kha ana de het lawn chen Tamil Nadu te bang 2152 crores bang ana man so government na pe ulo mo implement NEP ya de ojeka ya samagraha shiksha funds ki pre-primary apana class 12 tantiadi a funds pe Tamil Nadu state na NEP oppose ka government na pe ulo mini cha a price an pia we min a price an pekin chen hel le to a context it ding kha tilting neutral law is a Christian perspective ito po mo na hoy mo le nas sa taka igin na leng su khadi na pang te ihil na len na sa taka su khadi hoy ban na ahile bangche banga escape the di chi bang hitale to Indian constitution article 29 to 30 kha minority in language minority in religion hi ale curriculum le ki bol the chi rights ki nei cho constitution no ya happen kha church na advantage lag din na hoy kasama mo church mina school run te digina why government textbook pin min purpose niya bolo evele pag copy ngai se lo he article in curriculum ki bol the na di hon pia in imi sa te la ka expert om te we curriculum bo sia why te to ki hoina Christian hoy te kina curriculum bolina mo chi bang hele a government pen wa bang khat se ngai lo pa do se ngai lo hai cha i thi lo di mo a pen khap poi mo in chen Pajaka church in ahi le tam also church responsibility khat kun gen non le to a subject te kha a very Hindu philosophy ki base lo ahi changa a Sunday school curriculum le hi ko ngai ve now pangte na nitinga school abanga zilo why they response te dia why they address te dia Sunday school curriculum ibol ke le che mang thang de ve ai cho lo thei lo mo dik pata a Christian te ge sin sang na sanga hoya da ka tampi ya azak sa pe no hai pe nong ging ta sa di changa hoi pen address the dia Sunday school textbook te le banga I hei lam dang ai to da na to I curriculum te a hoi lo chi na he ke he le atom de wai bo ngai ve khoweli address ti na dia mo trending ya de thin na Christianity faith pen I hold up the na dia Paya ikamay again khat pen so ilo yun chen ya printing ko ngai textbook ko ngai produce te white ya leking alo talent chen to
secular to secret I get ki ha khen la zen in chen Christian hoi le tam lo pi wa ki mong to lo ve ge ve le ai ki mong to thina de zu til hi tingu secret le hi ti ai je ka church le pil pan to ma curriculum development le bang se bang ina develop bible chok ina ke develop ya ai ke le ki me ke ang no ya ma na pang te na banga asimu na pang te na banga ai to chi tung to na de hoi da curriculum pen develop church ka ba be pa poi mo so ipil van no na di kha to ta JNV te khong ina painting competition khong essay competition khong nei zel wi wala mo hoi te kha manga as pang award system dan de na en le kha hoi in chen hilale a purpose kha chi som le kha do mention hoi te la ka ani kha hoya painting competition ham drawing competition poetry competition na first ham second ham late award la kha de te kha Gujarata apai ugai Gujarata apai changa kha 11 banga 1 week game nei wei cho 1 week game nei chen hwa ya a hi de tengu internet a isar se le ki mo mai hi JNV prena utsav chen sar se la a hi tengu en le chen na hwa ya yoga and meditation talent and mindfulness lesson chi hong ta le jo eila male tu mala ma school context ma le apayom mo student le apayom teacher le akum a student en kai de school apana a teacher te le apayom me jo why a teacher of a company te kha sum le ki pe hilai why je ka ai te khong kha khan to na khat chui ma hele Christian hi na jaga inyang am kha poi mo why ya eva pai lo sia ka banga tan dem le ita kha poi mo bang sa ko ya 1 week game of tel ding yoga meditation mindfulness chi khong vazil din paya outcome expected outcome banga a program kha who am I chi khong le ki thi da di chi khong ai cho ya purpose ai ki chang what can I do for my country khai ki chang what is our history and cultures chi khong I think to me cho focus so ya avatel ten outcomes kha inlam atung chiang wa they will be ambassador mo paya 1 week game atel tengu bedang a hil son thi na dio mina na train no hin teacher dele train student dele train hai jaga he to ki sai ko pilwan to ma JNV na sahiya he kele KV na sahiya hoite paya Gujarat se sia award la de pa ngai game batel ngai se chi ko ma min abanga amao culture ambassador de hanjat som amao philosophies amao religion ambassador de hanjat som now he chi ho ita gai thing kai jaga education to Indian education system pen kha critical ta gai di mo get mai lo di azo board dang Indian government na a control lo board dang bangma chi kha explore dinu la pa te ada ma ken khatina Indian recognized board kaisa ku lo le taw la mo la ka le mention azo school to him le etsanga dingna Shillong Gilead Learning Center ki thia mention aitena a curriculum kha School of Tomorrow America School of Tomorrow Christian Organization tia hitchen subject ting plus ani opana class 12 tan kha science maths itale history jite khong subject ting kha Christian perspective ki hilu mo grammar khong bale Christian perspective ki hilu chen etsanga dia ni ulaya rami se boy jewel mo grammar ki hilna ama hona so ama subject as God loves if chidan khong grammar ki mo hoy ba na hoite khong kha explore di homeschool option le to like NIOS open schooling tom ti khong NIOS khong mention hoite khong kha parents can explore di NEP 2022 so khabek hilale hoite khong fears lo de affairs na ma so CBSE khong JNB khong KB khong affairs ma chilo state board city khong so chilo lom lo chen ka Christian perspective indi chile hang CBSE khong ya de hoi pen ya khong bang so gai to bai ma khen khat ya de so to again pen so banga tek khong bang sem mai thai discernment in ngai be Christian hi na ma ai khapoi mo engine
school hi chi ta te kai na de kha aw mom bo di mo lo explore di Christian hi na da koi be na ke twal the be ya chi ho koi mo hai ting koi de extra sao pi ko ni bo hoi la del tampi non gen khia ken le to non gen tung to na banga hai curriculum ki bol thei khong ken le kana thei khasima mo hoi to ki se le tu cheng changa en le bia jil khong ba le tampi ki nei chini mo ama job perspective chau loina honen wen la mo ya ding ina ai shin hi nazarena banga ipan khom theu chi bang lon nan lew bang le lum wa hi azo chena saptom saptom bang le tonon gen te pen kha saptom te le skula ni te khong mo wai te pa na bang le ma abol the diu thil tam pin gen khena ka thea mo amau le ki revise kon poi mo revise mo ki lo hoi ta ka ki reform an poi mo di nga zo chenga nang banga tu chang khong banga le tho banga catholic te bang non gen le en en bol ke le tang pe kha catholic te ke na ri ta mo tu na delhi khong banga le evangelical baptist ke chi ha nga hi le naw te khong bang chu catholic kai ma atang pe kha ama wa pen kha banga option hoi pe ni tai chu chini wa banga denomination wise khong doctrine wise khong catholic khong pom ki le itate educated christian te man ke de di ma jaga ei mai na a christian based de wai pat ke mok le patiam khata i sol te ken nga thodi wai dan khatia ka the tampi non gen khia na ki pa wai ka sa zo chena learn the student ten le learn di mo lai sim mai ding hilo hi critical taka at ding chi te bang le hoi ta ken non gen pia hoi ti hoi ka sa zo chenga heu tu te le pilwana di tampi oma zo chenga sap tom te tan pha hi tale mi mal te tale khatam hoi na ding education zat ding chi khong le new education policy pena challenges le opportunities hoi ta ken chang ta ken non gen saka mo zau ta ken non gen saka thei be tampiom ahia zo chenga banga ngai to son ding hi ke le banga ngai to ding pil wan ding tampi thil bang le non gen ki pa wai ka sa mo pa pe ma kai chi ka kon gen dia mo ba na leng nang leng na ministry ding to christian educator khat ring hi na to pa na to pa nan ti zel hen la na convocation bang leng diu lai mo la to pa na lam jang ta ka zo khat the hian la zo chena chi ma bangina education lampanga nak taka pan la sem thidem to pan onom pi zel heno chi kha ka thum na hi ki pa ki he tu pa tu ni na nan pa ma ba pa ke le nang le na ministry na online ministry lam lang zelen de ke pa ke le